My name is Chris. I'm from the United States of America, from Montana more specifically, and right now I am the co-owner of a brewery and cafe. Evropa osebno. Chris Russell je Montančan. Njegova življenjska zgodba je zgodba o sledenju srcu, vse do Maribora. In če bi se moral opisati zgolj s 3 besedami... Coffee, metal, beer, mushrooms, is that one word? No. Coffee, metal, beer. Coffee, music and beer, let's just say that. Bi izbral kavo, glasbo in pivo. Slabe šale o gobarjanju pa raje zadržite zase. Like, oh, every mushroom's edible. Some of them only once. Because that joke is cheating and nobody wants to hear it anymore. But I love mushrooms. Predtem je živel v več ameriških mestih. Od Montane do Kolorada pa do deževnega Seattla. Tega 4-milijonskega mesta se spominja po ljudeh, oblečenih v črna oblačila in njihovi prijaznosti, šele potem, ko so ga spoznali. Outside, if you're walking down the street, you just feel like everyone has this just like aura of get out of my way, I have things to do. To mesto žurov, koncertov in igranja kitare je zamenjal za življenje v rodni Montani. V mestu, ki je po številu prebivalcev veliko manjše od Maribora, z le 7,000 prebivalci. V bližini gora, ob čisti reki, v neposredni bližini Narodnega parka. To nekoč tranzitno mesto pa je postalo cilj potovanja številnih gorskih hipsterjev. Mountain hipster, it's like the type of people that... To so ljudje, ki odkrijejo muharjenje pozno v življenju, pa še to zgolj zaradi Instagrama. Prepoznali jih boste po opremi najdražjih blagovnih znamk. Pritoževali se bodo, češ da so letos lahko preživeli na reki le 300 dni, ker veste, moja služba v Silicijevi dolini je tako zahtevna. Delati sem moral 3 ure na dan, vsak dan, in to mi je res omejilo čas. So skoraj kot deskarji, le da z muharicami in da živijo v gorah. Chris se je preizkušal v več poklicih povezanih z gostinstvom in turizmom. Ob zadnji selitvi v Montano pa je po spletu naključij prevzel delo bariste, človeka, ki pripravlja kavo. In tako se je znašel pred izzivom, saj prej kave sploh ni pil. Delo je sprejel, preizkusil se je v novem svetu in to je kmalu postal njegov svet. Postal je barista, nato pa je sledil eden večjih nepričakovanih preobratov. Ko je nad življenjem v dvojini že obupal, je med plezanjem opazil dekle z oranžnimi lasmi. From a country I've never heard of, like Slovenia, like, where is that? And then I immediately fell in love with her. Zaljubil se je v Slovenko in odločila sta se za selitev. Njegovo prvo zunaj Združenih držav Amerike, ko je že drugič prodal avto in ostalo je zgodovina. Chris Russell se je preselil v Slovenijo pred 8 leti. Kot pravi, v obljubljeno državo, saj tu ob obisku bolnišnice ne bankrotiraš. Ne da bi se bal finančnega zloma, se lahko vpišeš tudi na univerzo. That to me is not real. Like, I still have these irrational fears of going to the emergency room. Na lastni koži oziroma kosti pa je izkusil krutost neobstoječega zdravstvenega sistema v Ameriki. Ko je med rolkanjem padel in se polomil, imel je 4-kratni zlom noge in posledica zdravljenja finančni zlom staršev. They went bankrupt. Like me going to have my leg fixed, bankrupt my family. Bankrot, zdravljenje moje noge je povzročilo dobesedno bankrot moje družine. Kaj se je zgodilo? Star sem bil 17 let in sem rolkal po prijateljevem dvorišču. To je preprosto katastrofa. To je nesreča. To je nesreča. Kako lahko to preprečiš? Ne moreš. Zgodi se. To je del odraščanja. Take nesreče se ne bi smele končati z uničenim življenjem. Po tej nesreči sem imel samo še en zobozdravniški pregled pri 20. Takrat sem si mislil, imam zobozdravstveno zavarovanje prek svojega podjetja, živim na veliki nogi in sem šel na pregled in plačal, ker je stroške delno krilo zavarovanje le $750. Za zavarovanje pa sem plačeval mesečno po $150. After the insurance, and this was like a minor thing, after the insurance covered part of it. And I was paying
$150 a month for insurance. V Sloveniji morda zaslužiš manj kot v Združenih državah. A tako se ti le zdi. Ko primerjaš dohodke s kolegi v Ameriki, ugotoviš, da boš z večjo verjetnostjo finančno na ničli oziroma boš morda celo kaj privarčeval. Is that weird or what? Po njegovi oceni protesti v Sloveniji nekaj pomenijo. Smo aktivni in se zauzemamo za to, v kar verjamemo. On pa se ameriških volitev ni udeležil, kajti dokler ni izbire, ne vidi veliko upanja. Za kogarkoli. When the person that you're putting in charge happens to be, the president of the United States of America, which is a very prestigious position, lots of power, lots of influence, lots of media time, and if you're using all that media time to be a gigantic asshole. Ko postane nekdo, ki ga izvolijo, recimo predsednik Združenih držav Amerike, kar je zelo prestižen položaj, z veliko moči, veliko vpliva in veliko medijskega časa. Če ves medijski čas porabljaš za to, da si velikanski kreten ali da si bolj posloven, kot bi poslovnež sploh lahko bil, ali da dokazuješ karkoli drugega, namesto da bi upravljal delo za ljudi, potem mislim, da je nekaj narobe. Ves ta čas bi morali porabiti za nekaj dobrega za svoje ljudi. Sovražim to, da imamo samo ogromno vprašanj in res zajedljivih komentarjev. To ni smešno, kajti to dejansko vpliva na svetovno politiko. Vpliva na vse. Si predstavljate, da bi bil tam postavljen nekdo res vreden zaupanja, zares navdihujoč? Takega preprosto ne vidim. And imagine if there was somebody that was actually put up there that was worth a shit. Somebody that was actually kind of like, oh, that person is inspiring. And I don't see that. Like, I don't know why we don't see that. Krisa boste vse dni v tednu, z izjemo ponedeljka, ko je prost, še najverjetneje srečali na Dravskem nabrežju, na Lentu. Izdal ga bo stilski predpasnik, v katerem praži in pripravlja kavo. Če je le mogoče, spije zadnjo okrog 16. Za njen okus prevzema odgovornost, je pa to tudi predmet stalnega preizkušanja. I still very much am excited to do that because it's a pain in the ass, but it's like, okay, cool, like I get to literally affect something here. Kdaj je dovolj kave? Kdaj je dovolj mleta? Moja je bila odlična in uporabljena je bila tudi umetnost risanja na kavo. Latte art, pa čeprav to ni njegova najljubša dejavnost. Like, I hate latte art. Not just because I'm bad at it, but because I think people judge the quality of like... Priznam, sovražim latte art. Ne samo zato, ker sem v njej slab, ampak zato, ker mislim, da ljudje ocenjujejo kakovost kave po tem, kar vidijo, ko pogledajo navzdol, ko lahko rečejo, kako luštno, glej, srček, lepo. Latte art je samo stranski proizvod pravilno opravljenega dela. Na vse zadnje naročimo kavo z mlekom in ne srčka na vrhu nečesa rjavega. Me pa še vedno navduši, ko je kdo vešč umetnosti risanja na kavo. Ampak tudi, če bi bil boljši v tem, risanja na kavo verjetno še vedno ne bi maral. So, it's like, if I was better at it, I still probably wouldn't like it. Američani nimajo navade posedati ob kavi. Slovenci pa zato potrebujemo sonce. Če sonca ni, nas ni, je slikovit. It's amazing. It's like, Martinčki. Yeah. You're all lizards, a bunch of lizards in the best possible way. Smo kot Martinčki, ki sin. To ga fascinira, kavo naročamo kdaj tudi po 9. zvečer. V času veselih uric, ko se na mizah praviloma znajdejo bolj opojne pijače. I love it. Like, I love when I'm here and I'm just pouring beers and, making Aperol Spritz and pouring a bunch of spritzers. And someone's like, lahko eno kavo z mlekom? Jaz bi bela kava. It's like, next thing I know, I'm like making 4 coffee drinks at 9:30 at night in the middle of a beer rush. And it's like, yeah. It's crazy. It's like, this has caffeine in it. Cool, whatever. V Ameriki je vino drago, bel špricer pa ima 2 različni skupini. Kar sledi ni norčevanje. Gre le za ponazoritev velike razlike med državama. In America is definitely like, oh, Charles, what are you going to have? Like, I'll have a spritz. Oh, a white wine spritz. Oh, that's amazing. And it's just like, then you come here and it's like, oh, daj mi spritzer, liter. Oh, it's like the manliest thing anybody could order. Oh, daj mi nekaj
dvojni špricer, veliki špricer. But then you go to America and I have a spritzer. Ljudje imajo radi, kar imajo radi. In čeprav gre morda za potrato kakovostne kave, postreže tudi podaljšano. They don't want Americano, they want podaljšano. In vnovič pritisne na gumb kavnega avtomata. What, just push the button again? Yeah. And then you're just like, cool, this one is exactly as it should be. And you want me to just run more through this and over-extract this coffee? Yeah, to je grenki kosaka. And that's like, okay, if that's what you like, that's what you like. Fine. You are mentioning Kjurčke and a few Slovenian words. Do you have the knowledge? We could do an interesting thing where you could ask me a question in Slovene and I'll answer it in English. A meniš, da je težek jezik? Yeah, seveda. Of course it is. Like, I joke that I would rather learn Mandarin Chinese because it'd be easier. Not that I think that's actually true, but it's like, you never know. You never know. Ker je želel razumeti ljudi, je našel skupino, prisedel, poslušal in osrkaval vse informacije, ki jih je lahko. Med njegovimi prvimi besedami sta bila pajzel in tuja besedna zveza svaka čast. Uporaba te pa mu je dala občutek sprejetosti. And I was like, oh my God, they accept me. And I just sat and listened. Chris se lažje sporazumeval v pretekliku. Besede so morda res pravilne, pravi, skladnje ni ali je napačna. And so if I'm, trying to explain like, oh yeah, to gova, če je grenke, like grenko, če je grenki, whatever, right? Ni užitna, pač je užitna, če je sladka, če ima okus ko breskva ali pa mrelica. Ja. Chris Russell je odprt za svet in pripravljen na spremembe. Na družbo gleda kritično, a pri tem ohranja smisel za humor. Tudi ko mu med obiskom rodne Montane na nekdanjem delovnem mestu znova in znova ponujajo delo. I'm on vacation. I don't live here anymore. Well, okay, do you have any free time next week? It's like, I'm on vacation. Je iskren in brezkompromisen, po čemer se loči od drugih, in to velja tudi za igranje kitare. Začel je pri 17. Za njim je več kot 10,000 ur vaje in tole v njemu ljubem žanru metalu. Oh yeah, hey, can you play Rolling on the River? Like, no, but I can play a lot of other stuff. That's about it. And I don't think anybody should ever play Rolling on the River ever again, ever. V Mariboru se počuti kot doma. Gobari po gričih nad mestom in na Pohorju in prepozna 50 različnih vrst gob. Pošali pa se, da pozna tudi recept za pripravo dobre turške kave. Well, first you have to be in Turkey. Prvi pogoj je, torej da si v Turčiji, sicer pa kava ne sme zavreti. Kavo daš v hladno vodo, pristaviš in počakaš, da se začne tvoriti pena. And this is just for everyone to try. Jezva, cold water, put that on the heat, let the foam come up, that's it. Ceni slovenski odnos do družine, ki tukaj namenjamo več časa. Kaj pa našo hrano? Res tam krompir. Pač goveja juha, ja. And like, oh, what'd you do? Boiled some meat. Okay. Oh, you put some veggies in it. Ooh. But gobovo juha? Oh my God, that's one of my favorite things here. Imamo enega najlepših mestnih parkov, pravi Chris Russell, ki upa, da so bile poslovne odločitve, ki jih je sprejel, pravilne. Kot pravi, je za vsakogar težko začeti posel, upa pa, da zaradi tega ni prenaporen. And I hope I'm not just complaining all the time. It's really easy to complain about how hard life is, but really I think Upam, da se ne pritožujem ves čas. Res se je namreč lahko pritoževati, kako težko je življenje, ampak lahko bi bilo še veliko slabše. Vsem bi lahko bilo precej slabše. Upam, da se bo naša družina povečala, pa da bom ostal zdrav in aktiven in da se bom lahko izražal z glasbo. To je nekaj, kar si resnično želim početi. Upam tudi, da ne bom postal preveč ciničen glede piva in kave, ker veste, to so snovi, ki jih je enostavno imeti za samoumevne. Kava je okusna, kava je vznemirljiva in kava je ritual. Pivo je prav tako okusno, vznemirljivo in je obred. In tako ga je treba jemati. Ne sme biti le del dneva,
Preveč piva je preveč piva, preveč kave je preveč kave. And as such, like it can't be just like a part of the day. You know, too many beers is too many beers, too many coffees is too many coffees. And I hope those things don't get old. That's what I hope. Thank you, Chris. Jaz bom lokalne mirno. Did I say that right? I have a bar. It's not going to be quiet. Like, it's not. It can't be. Jaz quiet. imam lokalne pomirne. Yeah. Well, Chris, thank you for your time. Thank you. And this has been really fun.